Di pagulo, haro nakakadua tulon may pinay. Ipamungar nando, ikinamulok, ikinambura. Pangyon kakayalo itsulap, hiri idisando kakumpungan. Insanta daw, ongoy nakakaikinambura, ikinamulok pagkisuduan, hiri it katalunan. Kapaning kukuuk na pakakaimano kam pamanaw nakakayolo. Pagkisuduan na di kakayolo di gisam nadahan. Kapuriman na di kakaikinamulok, ikinambura dot opadityan dalosan. Paboros na di kakaikinamulok do, ay kinambura, wala na datod tit makisuduan. Kana pa may pagituhaw pagulo da muli, kakadaw. Tingkod na di kakayolo, dami nakisuduan, ongay di yolo paghihum da tuhaw. Kakito na di kakayolo da guwas tuhaw, timpun na di yolo mungkad da tuhat tuhaw. Sigog ka, kokad kakaikinambura, da tuhat tuhaw, di agahayo id sa ribaw. Ondos na kakaginaw di kinambura to, nakakito da tuhat tuhaw, di agahayo. Di adahat tuhat tuhaw, tagayo kakadikinambura, miyampay dot, uy mayaan kopiyo. Gaya to nakakadikinambura, ituad tuhaw di nga, kay bulay nag-iitulo di binayagong. Takom na tumot ibinayagong di kinambura, dami nakibabo. Suiran nakababo di kinambura, aw di kakamili ibinayagong. Hili pa aya, baba ko pa ila suduan, kakadikinambura nga, amo na di kakamili ibinayagong. Aw na di kakakopya katahan ikinambura dito, paimbabo na pa ibinayagong. Hili pa aya, ang ngayak patay, kakadikinambura nga, amo ikakaibinayagong mumbayo. Paimbabo nakakadingay mo tay. Pobos pakakadikinambura da papiling amo imilo. Aw alaid korikot nakakadiyolo itsulap. Ili pa yo mongay poyahay sago kakadikinamulak nga amo ikasari mumbayo ibinayagong pimboros nakagu kinamulak. Ili pa kapyo oyo of mangandahay iapan na nakay tuntalo sampasok. Umbayo na di kakaibinayagong ngayo nakakadidyo kinamulok kinambura puho o tuntalo manok hiriid gigimpuan tanako nakakadihiriid kawa. Karakan na di kakadilo ituntalo di pamanaw na di minangay sagaw. Ruhayan do kini edi kakadibinayagong. O ba simbar di kinamulok ikinambura. Korikot na paka ikinamulok ikinambura hiris sagohon pahingguto na yolo kano na duwa kuto. Tay nakawago yolo ngo do hiri. Piliho nakakadyolo ikuto hiri itaning datay. Haro na pa mamulaho nga amo pa na pa no tanga kanto kakadikinamulok kumadi kuto. Kalapas di pamanaw nakakaikinambura ikinamulok do minagido. Iso nagikakanuluhan na taliban dilo pamulahaw na di ibinayagong. Idi nasak na inanayo. Simbar no kakagyadi ikuto miagal dit pinanuhan di kinamulok ikinambura. Kada pa oyo amu pa na pa no tangga kadikuto. Talo nakakagyadi nuluhan na taliban diyo kinamulok pamulaho nakagu ibinayagong. Idi nasak na nanayo kakanga simbar nakawago di kuto. Kada po ayo amu pa na po no tanga kaka. Turo nakakadi nuluhan na rikot diyo kinamulok. Idi nasak na nanayo kakadi minayagong. Miaga li kakagya kasari do ikuto suminimbar. Amu pa na po no tanga ayo kaka. Amu na di minumbaya ibinayagong di. Mulok-gulok baka ka ituntalod tinanok nga ngayo na baka ka di binayagong roropo. Pamanaw na di iyaw minamay suhot di kinamulok ikinambura. Korikot nakakaibinayagong hiri ipalo nga kakito nakakadaw sa pisirid-siridi ko to. Adi
Ikayo pamari, kakati binayagong do. Nadalan tutugod. Arabo, nakakadaw ikutumiyampay ditay. Tukay, ananam na da. Say podadi itinan, kakadi binayagong. Usao, nakakadi binayagong. Ikinamulak ikinamburanga. Amo, nakakagyadin ako gusa. Sumunsol, podagi na wadi binayagong to na iman-iman. Iri-iri, no?